abantu barenga 700 ni abantu uruhande rwa M23 rugaragaza ko ari abayo bafashwe bazira kuba nyine bari mu M23 bari muri M23 cyangwa se bayishyigikiye. Hakabamo n'abasirikare ba M23 bavugaga yuko leta ya Kinshasa. Subscribe to Mupingaji Empire, our home channel. Thank you. Intambara yeruye ikomeje kuba kuwa kabiri ku munsi w'ejo mu masaha ya nimugoroba nibwo ubundi ngo urugamba rwatangiye ruteye ubwoba. M23 aho yatangije intambara byeruye iri kugerageza kugira ngo yongere yigarurire Walikale. Mbese ubona ko impande zombi noneho zinjiye mu ntambara mu buryo bweruye. Ibyo byatumye leta ya Kongo noneho amakuru ajya hanze ko yatumye drone z'intambara zigera muri 3. N'amakuru yagiye hanze agaragaza ko cyangwa se n'amakuru yakagombye kuba ari banga ariko yagiye hanze agaragaza ko leta ya Kongo yamaze gutuma ubwoko bwa drone zitwa the Wing Lungu 2 cyangwa se Wing Lungu 2. Ubwo n'ubwoko bwa drone zikorwa n'igihugu cy'Ubushinwa zihambaye cyane. Izi drone ngo batumye zigera muri 3. Bavuga ko izo drone zihenze cyane ziri mu gaciro kabarirwa mu mayero miliyoni 172. Urugamba rw'uyu munsi ngira ngo narabikubwiye, urugamba rw'uyu munsi ni urugamba rurwanwa ahanini na tekinoloji. Izi drone z'Abashinwa ziri muri ubu bwoko bwa Wing Lungu 2 zatumwe mu Bushinwa na leta ya Kongo ndetse ngo kugira ngo bakomeze bazifashishe nk'uko bo babitangaza ngo ni drone zo kugira ngo bahashye M23 ariko bakenshi bakongeraho ngo n'ababashyigikiye ingabo za RDF. Izi drone batumye ni drone mbi cyane ku rugamba kandi zikora akazi gahambaye. Bivugwa ko ngo izi drone bumwe mu bushobozi bwazo buhambaye cyane nuko izi drone zishobora kwikorera amamisire menshi. Bakavuga ko izi drone usibye kuba zarasa cyangwa se zakora urugendo rurerure ngo ubundi izi drone zatumwe na leta ya Kongo zigomba kuza kugira ngo zifashishwe ngo ni drone zifite n'ubundi bushobozi bwo gukoreshwa mu rwego rw'ubutasi. Biga za drone zigendera ngo mu kirere hejuru cyane ariko zikaba ziri gukamera zikurura amashusho n'amajwi, mbese ziri gutata ibiri kubera mu matware arimo umwanzi. Izi drone mbega zikoreshwa mu rwego rw'ubutasi, gucunga hirya no hino no kugenzura umutekano no kumenya misiyo ziri kujya mbere ziri gukorwa gute. Bivuga ko ngo nanone izi drone iyo bigeze ku cyerekeranye n'urugamba ni drone zishobora kuba zakwikorera ngo amamisire menshi, aho zishobora kuba zayarasa ziri ku butumburuke bwo hejuru mu kirere cyangwa se zikarasira no hasi. Ngo izi drone zifitemo uburyo bw'ikoranabuhanga buhambaye cyane ku buryo ni drone ziba ziri kohereza amakuru ku bari kuzikoresha ku butaka. Ndetse ngo izi ngizi bita ngo ni Wing Lungu 2H ngo zishobora no gukoreshwa mu rwego rwo kugira ngo mu buryo bw'itumanaho zikura amajwi hamwe ziyohereza ahandi. Ikindi ano madrone cyangwa se n'ubwoko bw'amadrone n'ibijyanye n'ikoranabuhanga byo mu kirere cyangwa se n'ibitwaro bihambaye cyane. Ubu tuvugana amakuru ahari agaragaza ko ngo izi ntwaro n'izi drone zihambaye cyane ntabwo ngo zikontorwa cyangwa se ku rugamba ngo zikoreshwe n'aba basirikare n'ubundi ba Kongo. Uya ahubwo ngo ziri gukoreshwa n'abasirikare b'Ububirigi n'ubundi bamaze kumanuka, twarabiganiriye bari guha umusada igisirikare cya Kongo bari kumwe mu rugamba, by'umwihariko muri bino bice n'ubundi bya Walikale no gukomeza hirya, aho drone zose ngo ziharwana cyangwa se drone ziba zicunga zikoreshwa kugira ngo zirwane zikoreshwa n'abasirikare b'Ububirigi aribo bakontorora izi drone. Akaba ngo biri no mu mpamvu cyane ko ngo Ubushinwa bwari bumaze igihe budiringa na Kongo kugira ngo Kongo bazaze gutwara no komande yabo yizi drone zabo. N'ubundi bivuga ko izi drone n'ubundi zigera muri Kongo ziri buze kuba zikontororwa n'abasirikare b'Ububirigi mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bakubite M23 ntibinjirane muri Walikale centre. Gusa nanone amakuru ahari ngira ngo mwagiye mubona guhera ku manywa ejo ninjoro bababwiye mu rucerera hagana nka saa 11 z'igitondo byari byatangiye kugenda bihwihwiswa hirya no hino bavuga ngo M23 tayari yamaze gufata Walikale. Gusa ntago ariko bimeze, ntago M23 irafata Walikale, ariko guhera ku wa kabiri ninjoro yatangiye urugamba rwo kugira ngo bisubize Walikale, ariko ibice byinshi batangiye kugenda babifata. Hari ibice byinshi byagiye bifatwa na M23 bigenda bisa nk'ibiri gusatira muri n'ubundi bigenda ubona ko gahunda ari ukugenda bagana muri Walikale centre, ariko ntago barahagera. Ubundi iyi ntambara yatangiriye ahitwa muri Chibati-Chibua, ku muhanda wa Chibati-Chibua niho urugamba rwatangiriye muri ibyo bice niko hitwa. Uko mu byo yagaragaje iri gushaka cyangwa se iri gusaba yeretse umuhuza urutonde rw'abantu barenga 700. Abantu barenga 700 ni abantu uruhande rwa M23 rugaragaza ko ari abayo
bafashwe bazira kuba nyine bari muri M23 cyangwa se bayishyigikiye, hakabamo n'abasirikare ba M23 bavugaga yuko leta ya Kinshasa yaba yarafashe. Hanyuma rero urwo rutonde rwahawe nyine n'umufacilitateur cyangwa se n'umuhuza wo muri Qatar ruriho imfungwa 700 zirimo abanyepolitike ndetse n'abasirikare bafunzwe n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Biza gutungura rero uruhande rwa M23 babonye nta muntu wabo urimo. Igikomeye cyane kiyozwa kugeza aka kanya ni iki? Ese leta ya Kinshasa yanze kubarekura ibishaka? Ese leta ya Kinshasa yaba yaranze kubarekura kubera ko wenda ishaka kunaniza nyine muri iyi nzira y'ibiganiro, cyangwa aba bantu baba barishwe? Ubwo nicyo kintu cyanababaje cyane abantu muri M23 kubera ko ntawuzi kugeza ubu abafashwe bo kurande rwa M23 aho baba barakizwe na leta ya Kinshasa, ariko benshi batangiye gutekereza yuko baba barishwe. Mu bantu rero barekuwe batanu, barekuwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, hagaragaramo abantu mu by'ukuri bafitanye isano n'umuntu witwa Christophe Bayesane Nanga. Uyu nguyu akaba ari murumuna wa Corneille Nanga kwa se wabo. Uyu rero ubwe kugeza uyu munsi yahishuye yuko u Rwanda rwagize uruhare mu kubwira M23 kuba yava mu bice bya Walikale kugira ngo ibiganiro bya Doha bikomeze. Hanyuma rero na M23 nayo nuko yari yarabitangaje, kandi nubwo abantu benshi nyine bagiye batabivugaho rumwe, mu by'ukuri M23 yakomeje gushimangira yuko yavuye Walikale ku bushake. Ndetse uyu Masad Boulos, intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump muri kano karere, yanavuze yuko bazi neza yuko M23 itagomba kugarukira Walikale gusa, ko yagomba gukomeza igana mu mujyi wa Kisangani. Ndetse ngira mu biganiro byatambutse twarababwiye ko hari abantu bamwe bo muri M23 batangiye gufata umuhanda ugana Rubutu bakomeza bajya mu mujyi wa Kisangani, ndetse n'undi bikavuga ko hari aba special force bayo aho bita advance party cyangwa se abasirikare ba mbere banza kujya ahantu igisirikare runaka cyangwa umutwe runaka ushaka gufata, kugira ngo banamenye imiterere yaho, bamenye ubuzima bwaho, hanyuma bazafashe abandi bazahabasanga kugira ngo bafate ibyo bice. Ibi byose rero n'ubundi bishobora kongera gukorwa mu gihe cya vuba cyane ko imirwano ubu tuvugana guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru turimo yatangiye mu bice bigana muri Walikale nyine, kugira ngo M23 irwane no kugira ngo yongere kwisubiza umujyi wa Walikale. Mu gihe akisubiza muri Walikale rero haribazwa ibibazo byinshi. Masad Boulos wanashimangiye ko Alphamine company icukuru amabuye y'agaciro muri Walikale, abantu benshi bari bazi ko ari abanyakanada, avuga ati ni company yacu kandi yari yahagaritse ibikorwa kubera M23 yari yafashe uriya mujyi, ariko ubu yongeye gusubukura ibikorwa nyuma y'uko M23 ivuye muri biriya bice. Ibintu yanishimiraga cyane. Umuntu yakibaza ngo nyuma yaho se cya gitutu cya Amerika ntabwo gishobora n'undi kuzongera kugamburuza M23 mu bice bya Walikale niramuka irwanye kongera